Nyakithira katiba ya Kenya nitaretio mwana aina kioto kia wita chukuru na kwiwatira kithomo ontubone ndi butithira bukithia tairo mno na butithira buri ontubu buthukiria na bonde mno ndi barabatina chiari kana baumite nje ite guchomba ruro rono rwana bamwe kuma ntere chegembe barabatina anto agwetanja ende ni bedara bagicho magiora bakomba gutigira ni bawita chukuru na bachokera woro bakeda bagita ochoi baroa kenda kona ganto kagwikira kiuria niri inabara babatire kumenyerana bao yabo thirikari bethera nindi bari kindi gichunji kiabile keriboti oretari ni Nicholas Chabari. Nyuma ya kuthingatana na ana baba kuma achukuru kinya gukinya nara abarara na kinya atoni era baithagiro bagichwa mutu wao imbujite kumenya ati uturo bubu tikwenda akwao na ibu uturo bakwenda guchenjia ntugoni ichiao cha nyumani kaumo okongwa akathina ino irumirite ana baba amwe na bangi ibaingi no twikikana bwa mbere ikwatwikangire michibi ira ya watithanagia antu omichie na kinya achore ebao na gichonko ira yetagwa social ties. Tukoyoke ya kuolelia mikarire ya antu ta ya mbere ira antu bayukasia mwana no kila mtu na akona mwana kinya ina ateo kinya the ateo no aitekere ba mtu kana banti bo bamutethia mtukoiji maisha ya chenjerie mtu aimatokaira wengwa na manto yawe oma maokoje mamwe maana ababa wa mwena barabara yakube enabo baraba ithirito bakibaraithiria akwa igita ari raja imakonaniria ati thina yongwa yumanetie na gutwika aciari ibao ibateganirie onto bwegia ureri na ibubuthite na mbena kuonekana bwi thina enene kiri miturire ya ntugo ino ati aciari ibaremeretwe ni ureri bwana bao aciari ogo mona gwira lakini onge na oyanara yojietera ngoeni bamote nje bumite batichinya kwao pamo ibo achiari ibo bethe ibo baina kuibena ba sister bao patiki kiarof ndi na miaka 15 ndathoma nikwenda soka skuru rengi baba ate nda kumenya boto goria ate kwenda bonde na orinya to akinya kolia mundoke you town decided na my mom na to kikia about batwe. But that is, I don't know where I quit him, but I know Akea for the time being. Or to it, Akea and Incomombra Murunku Nawari, Murunka Mutevi. Pamuvaro na bake drop screws, especially in Karia in my school. Paratura with their fall up, waita mwana twira ntekomba kuona ompa irio, tekomba kuona ompa school uniform. Na mahitaji yange mwana omba kwithirwa akienda. Stiro mwana atiwa wengwa nau na kwenda inyamenta haro model umbo mwera eta sukuru ogwati bongwa burabomba kumania na ontobo bagutwikikana ati aciari batiganiritie ana na banjiria kwithirwa ana itakaba kuthina mbe na gwitagwara abongwa bwa mbere ni gutwikikana okea bukathina mbe na kuongereka nkoroki ntugo ochijite mantu ya kuthukira michi kuna michi na twina majukumu ma reverend ma pastors leaders ba community untubu butete boya nonto kuringana wankuona aiko mzuri tokeya kuendelea utokarea ku inyelia na babethera ba iskuru de nasia mutuate itethira nasia na bakinya to kwenda kutetheria itethira nonto rona ke kurika so the best way we can do kenda tombo tethia na ba ni ku ensure ba kuthoma kurukia bukaroba kithio lonko nende no kebubura mbiria atiri uwe kwatuka winkia yani wota thomere utina anything kuma waciara kana kala na kono ntuba mathina ya ekuka kare muita kai kinya inye class 5 7 kethika mwanlike kiro mimba tene kethika mboi katere skuru tene kuka hachoka keta kure thina werethe aitiratia akuria kakathilunga o kinyako kakambire kwa ibaro bire thia yawa kakambire kwa ngwe ukari kuraria orethe araracia then ukethira kana ka utiro maisha yako nako kaciara kana nginya ko thine ne weriku ukethira saiku epubati tikuthira ogwati bonge bora bomba kumania na gutwikikana aciari barekaniritie ana bao na kinya gutwikikana ana bati kuthoma ni onto bwegie kuongereka akwa amathina ama ukaria nondo getho kana la gathomete ka muturi kwatuka muturi unge bage bati cukuru kau getho kana thero ntunya kana ngareke rukwirika ngaro goro tairi kinya nyumba kunwa na mantu mengi kinya mbo bikibiki botera kuingia kwatuka utena thomi so lakini kwatuka mtu na thomi
kinyambo pikipiki utire walifu utire. Mahali dawa ya kulevya inauzwa, watoto hawaendi shule, so wale wana drop, option yao ni crime. Option yao ni crime. Hakuna kazi anafanya, hakuna kuhani living, so ataingia kwa crime tu. Akikata anakata mtu akiiba motorbike, hatajua kama anaua mtu. Na hajui hata kama kuna sheria, hajui kuna sheria ya kulinda mali ya watu. Hajui kama kuna serikali. Hajui kama chief, area manager, hajui hiyo, sababu huyu ni mtu illiterate. Tunaita triple threat. Triple threat, utasikia hiyo jina ikiongelezewa sana, that one, and I said it incorporates gender-based violence. Na department ya antenatal itumbite kuona ana baba ya clinic na kwewo ana baba ya clinic ikumbite kwithira kwina ku spread kwa HIV kana twana tutwingi twina HIV sibitari thai kana onto nturene turi ukombo compare data kethene 2020 rate ya HIV ana baratware abo kana antu baratware abo ka mama baba kamatite no bwe wete kiongeleka ukethira monto mweri winane nya onto 60 bonde baba expectant ana ba below 18 years kiwo twana tu ukethira namba HIV no bwe wete kiongeleka. No amwe nogu ana baba nthingatiritie nkoroki ya 30 baraba ethagirwo bari aritwa cukuru ya primary ya Kiyanje SS ya Nkamathi baithiritwe bakenda uchencho uturo obwao nontu ibaraithiritie bwega na kuona ati uturo butaina kithomo tuturo bwega ndona gaboso wa githomo nerega naita ya gwandika na wetoni atonyo na ngweno nei bathomera baruora ngwecio na ote githomo nende otego ni ngweci andu otero agamenya gwandika gintu gira gia ndugo otithomi kwenda concentrate na mathomo kwenda of course kwenda guthandi good man ki society yetu na Kenya community tumbo kimetetha cia in case of need of me oda grow up kienda kwa engineer Boromba bwenza bo twaleletie bombe to support tombe kuthoma bonze bakinyithira iroto rio na batete na biba kwenda kuma endo ndenda nyanda akura bume mwarimu ndenda utetherwe nsoka skulu kana kwethro twinwe omba ntetheria kenda nsoka skulu thomera ndatirire thiria skulu amboyoria kirota yako kirota yako kiraikia kuma lawyer tukurikia na kuona mogwati maria momba kumania na thina ino iriogo indi tugwatanire gichunchini ikia bithatu na kia muthia kuona bura tumba gutunyura na ana na kinya mugongo na thina ino. Antonia Weru TV, Peter Class, Chabari.